Zvezde među zvezdama pevaju u znak sećanja na muzičke legende. U Centru za kulturu Vlada Divljan održan je koncert pod nazivom Zvezde među zvezdama. Drugi koncert iz ovog serijala gde će biti evocirane uspomene na Merimu Njegomir i Predraga Cuneta Gojkovića. Izuzetne vokalne soliste koji su ostavili neizbrisiv trag na estradnom nebu Srbije. Merimu Njegomir publika pamti po hitovima kao što su Ivanova korita, Zbog tebe, Da nije ljubavi tvoje, Ruzmarin, Kad zaškripi kapija i drugi. Neke od najpoznatijih pesama Predraga Cuneta Gojkovića su Kafu mi draga iz peci, Janičar, Ljubav mi srce mori, Zapevajte mi pesme moje, Jesen stiže rana i druge. Na koncertu u znak sećanja na Merimu i Cuneta pevali su Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Oliver Njego, Danka Stojiljković, Ivan Milinković, Biljana Petković i Aleksandar Tirnanić. Tim povodom pevač i predsjednik Semusa Dragiša Golubović Golub otkrio u čemu je sve publika uživala. Došli smo na ideju da napravimo jedan omaž velikanima koji više nisu među nama, kao što su Merima Njegomir i Predrag Cune Gojković. Pesmu su izvodila naša poznata lica i velika imena narodne muzike, tako će biti i sada. Večeras ću pevati sve Merimine pesme, ali nije isključeno da ću zaplakati. U Cuneta smo rasli, sa Merimom smo zajedno gradili karijeru i jednog i drugog ću pamtiti po tome što su bili dobri ljudi. Istakla je Snežana, a Ivan Milinković ističe da ga takođe za Merimu i Cuneta vezuju samo najlepše uspomene. Sve izvođače na sceni pratio je saborski orkestar pod upravom Zorana Vlajića, a voditelj programa je bio Željko Stefanović. Muzičkom druženju koje je posvećeno Merimi i Cunetu prisustvovali su članovi porodice pokojnih legendi, Merimina ćerka Ljubica Njegomir i Cunetova ćerka Katarina Gojković. Veče muzike posvećeno Merimi i Cunetu otvorili su Aleksandar Tirnanić, Ivan Milinković i Oliver Njego, pevajući Cunetovu legendarnu pesmu Ljubav mi srce mori. Koncerti Zvezde među zvezdama organizuju Semus, Centar za kulturu Vlada Divljan, Sokoj i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora. U proleće tekuće godine na istom mestu bio je koncert posvećen Usni Redžepovoj i Predragu Živkoviću Tozovcu. Tada, među mnogobrojnim zvanicama, bila i supruga pokojnog Tozovca, Emilija Mima Živković, koje je tada bilo prvo pojavljivanje u javnosti nakon njegove smrti.